Pozdravljeni. Pust še ni prignal pomladi, ki je mogoče letos sicer prehitela zimo, ampak to pomeni, da se večina obiskovalcev gora v ponekod snežno visokogorje še ni podala. O gorništvu in predvsem o gorniškem filmu malo kasneje v oddaji, najprej pa so na vrsti novice. Več v zvezi z dogajanjem glede kinematografov, o katerem sem poročala prejšnji teden, bo znano v začetku marca. Začnimo torej z žalostno vestjo, da je umrl glasbenik Tomaž Tozon, izvirni glas Kekčeve pesmi Kaj mi poje ptičica. Bil je član različnih pevskih sestavov, od APZ Tone Tomšič, komornega zbora RTV Slovenija, pa vse do slovenskega okteta. No, novico o smrti je sporočila skupina Čuki, saj je bil Tomaž tudi oče njihovega pevca Jerneja Tozona. Tomaž je glasbeno pot kot solist začel v otroškem zboru pri Frančiškanih v Ljubljani, že z 12 leti pa je v glasbi v otroško spevoigro Pravljica o izgubljeni sinički. Kot pevec se je v otroških letih uveljavil s pesmijo Radovana Gobca Kresniček in z že omenjeno Kekčevo pesmijo v filmu Kekec režiserja Jožeta Galeta. To je bila naslovna skladba filma, posnetega leta 1951 ob spremljavi orkestra RTV Slovenija. Aranžma je napisal in jo dirigiral Marjan Kozina, besedilo zanjo pa je dostavil Frane Milčinski Ježek. Pravkar videni Kekec, ki so ga neuspešno restavrirali že leta 2016 in za to porabili 11.000 evrov, je zdaj menda vendarle dokončan in bo letos v obnovljeni različici predvajan v Kranjski Gori. No, sicer pa med filmsko srenjo odmeva govor igralke Tilde Swinton, ki ga je povedala ob prejetju Zlatega medveda za življenjsko delo na 75. mednarodnem filmskem festivalu Berlinale, kjer je med drugim dejala, da v kinematografih lahko vstopite v neomejeno kraljestvo, ki je neodporno na prizadevanja za zasedbo, kolonizacijo, prevzem, lastništvo in nepremičninska prizadevanja na Rivieri, s čimer je seveda apelirala na besede Donalda Trumpa, ki je razdejano območje Gaze oklical za potencial za bližje vzhodno Riviero. Opozorila je, da se pod našim nadzorom dogajajo nehumane stvari, zavzela se je za stališče proti represivnim vladam. Tildo smo sicer nazadnje videli v filmu španskega režiserja Pedra Almodovarja Sosednja soba, ki je bil nagrajen na Beneškem filmskem festivalu, Oskarja pa je prejela že leta 2007 za stransko vlogo v trilerju Michael Clayton. Michael, thank God. Look, I got a situation. Arthur Edens just stripped down naked in a deposition room in Milwaukee. You are the senior litigating partner of one of the largest, most respected law firms in the world. You are a legend. I'm an accomplice! You are a manic depressive. I am Shiva, the god of death. I'm Michael Clayton. You're late. This is a $3 billion class action lawsuit. The architect of our defense has been arrested for running naked through a parking lot. He's building a case against you, North. Nobody's gonna let him do that. Let him? Who the hell's gonna stop him? I spent 12% of my life defending the reputation of a deadly weed killer. Arthur. No, wait! They killed Michael. You North needs to know he's under control. They've been shook up. They need to be reassured. What are you telling me? That I'm counting on you? I don't want to say exactly what it was. Just that it was something that would win the whole case. I'm not the enemy. Then who are you?
got all these cops thinking you're a lawyer. Then you got all these lawyers thinking you're some kind of cop. You got everybody fooled, don't you? You know exactly what you want. You gotta saddle up here, Michael, and get things under control. What if Arthur was onto something? Do you know Michael Clayton? We have a situation. Stay in the car, lock the door. What would they do if he went public? Arthur, open the door. What would they do? They're doing it. Freeze! Who called it in? Does that make sense to you, this happening It's like never that? happened. Get out. Get out of the car now. I'm not the guy that you kill. I'm the guy that you buy. Are you so blind you don't even see what I am? Do I look like I'm negotiating? Podelili so pa tudi britanske filmske nagrade BAFTA, na katerih je slavil papeški triler Konklave, ki je postal najboljši film, najboljši britanski film, najboljši prirejeni scenarij in najbolje zmontiran film. 4 BAFTA je prejel tudi film Brutalist o judovskem arhitektu, ki preživi holokaust, in sicer za glavno moško vlogo Adriana Brodyja, pa tudi za najboljšo izvirno glasbo, režiserja in kinematografijo. Najboljša ženska vloga je pripadla Mikey Madison za film Anora, muzikal Emilia Perez pa je dobil 2 nagradi, med drugim tisto za najboljši tujejezični film in za stransko žensko vlogo Zoe Saldane. Najboljši stranski moški igralec pa je postal Kieran Culkin iz verjetno edinega filma, o katerem nismo v zadnjih 2 mesecih poslušali tako pogosto kot o vseh ostalih omenjenih. Your call has been forwarded to an automated voice messaging system. Boner is not available. Hey, Benji, I just got to the airport. I really hope you left already. Oh, God, you made it. What's up, cuz? I got some good shit from when we land. Wait, you're not like taking weed into Poland, are you? Oh, yeah. Benji? They don't give a shit about that stuff, man. I think they very much do give a shit about Oh, that yeah, stuff. yeah. We get high in backseats of cars. Davers and I are cousins. We used to be joined at the hip. Our grandma was from here, so Dave arranged for us to join this geriatric Polish tour with you fine people. That's the way we get by. I really needed this, man. I know that it's tough for you to leave your boy. The way we get by. I don't really have anything going on. I know it's been a tough few months for you, so... I also want to say that I know you're not the most comfortable person with people. I'm not? No. Does it look real? Well, they're twice the size of you in metal, so... You sure you don't want to come up here? I'm good. Can you take my picture? That's what I'm talking about. Marcia! Thank you, David. But it's amazing that you're here, putting yourself out there so boldly for me. Thank you, man. Let's go smoke a joint. Word of warning, this will be a tour about Penn. Our grandmother and Benji were super close. I mean, she was the coolest. I've just been in a real funk, I guess, since she died. Just haven't, You ain't alone. You're looking back at the horrors of your family history. We completely cut ourselves off from anyone else's true pain. Why are you doing this? Oh man, you used to like feel everything. Obviously, there are triggers along the way. We're not at the right station. And you didn't wake me up. Oh, you were having such a good nap, dude. Jesus you were like, Christ, you're on a tour sorry. group Yeah, with I know, I people. just didn't have the heart to wake you up. Has he always been like this? I love him, and I hate him, What a flying jeez. and I want to be him. You used to cry about everything. Yeah, it was awful. Who wants to cry about everything? We're on a Holocaust tour. If now is not the time to grieve, I don't know what to tell you. You ain't alone. Poglejmo še v domače loge, kjer se je v ponedeljek v ljubljanskem Cankarjevem domu s filmskim portretom največje himalajske alpinistke vseh časov, Poljakinje Vande Rutkevič, začel 19. festival gorniškega filma. Na projekcijah v Ljubljani, Domžalah in Radovljici bo do sobote ponudil 32 plezalnih, alpinističnih, avanturističnih filmov ter filmov o gorski naravi in kulturi. Torej, že 19. festival gorniškega filma. Kaj pravzaprav gorniški film vse zajema? Vse, kar je v dolino, od doline pa do najvišjih vrhov. Se pravi, kakšne filme recimo bomo lahko letos tukaj videli? Zdaj konkretno sva se dobila po projekciji, kjer so bili predvsem plezalski filmi. Vse, koliko imamo v kategorijah gorska narava in kultura, gorski športi in avantura,
potem alpinizem in plezanje, portrete alpinistov, naravovarstvo, skratka vse, kar je v tem razponu od morja pa do najvišjih vrhov. Gledamo tudi, da vsako leto čim bolj geografsko široko dobimo filme z vseh koncev sveta, da nekako prenesemo tukaj v dvorane, kako na to stvar gledajo tudi v drugih koncih sveta, za naše obiskovalce, da se vidijo, kako oni temu. Po drugi strani pa tudi si želimo, da čim več slovenskih filmov pride v tujino. Pa je letos kaj slovenskih filmov? Letos pa lahko rečem, da je mogoče največja suša. Ko pride od leta do leta, odvisno, kakšno leto jih imamo več, kakšno manj. Vsekakor pa festival namenjen temu, da se produkcija gorniškega filma poveča pri nas in da bomo imeli, kot sem prej rekel, tudi veliko domačih filmov, ki jih bomo izvozili v svet in s tem pokazali, da smo gorniški narod, da imamo dobre plezalce, alpiniste in to je najboljša promocija, ki gre skozi film, skozi knjigo v svet. Pa je za festival gorniškega filma skoraj nujno, da ima tudi spremljevalni program. Ja, to pa smo že od samega začetka skrbeli, da po ta dežnik festivalski damo tudi druge festivalske vsebine, kot so knjiga, pogovori, predavanje, predstavitve, razstave, kajti smo lahko veseli, da se ukvarjamo s tako dejavnostjo, ki je tudi na področju kulture tako bogata. Ne vem, kateri športi imajo tak velik razpon kulturne aktivnosti pa plodovitega ustvarjanja, kot je gorništvo. To je film, fotografija, beseda, pripoved, skratka smo lahko veseli, da se s tem ukvarjamo in seveda tudi veseli, če lahko prikažemo v Sloveniji te filme, ki pridejo iz sveta. Pa glede na to, da skoraj da že vsak Slovenec hodi v hribe, če ima le to možnost, jih pride toliko tudi na festival? Toliko jih ne pride, kot je gornikov v Sloveniji, ampak vsako leto več. Mi smo začeli pred 19 leti s prvim festivalom, mislim, da je bilo takrat 2400-500 obiskovalcev. Lansko leto smo namerili v 5 dneh 8 000 obiskovalcev. Se pravi, da lepo raste število obiskovalcev in se želimo, da bomo šli tako naprej. Ne vem, kje bomo pa končali. Ja, 19 let je zelo lepa številka. A po drugi strani, če pogledamo, da sta bila že prva 2 slovenska celovečerna filma, pravzaprav gorniška filma, je pa to prav kratko trajanje. Kako v bistvu ste se odločili, kako je prišlo do tistega prvega festivala? Področje gorniškega filma je bil pri nas že prisoten s festivali. Niso bili prav samostojni gorniški festival, bil je športni turistični film v Kranju pred leti, potem je bilo pred leti v okviru dokumentarnega programa nekaj gorniške vsebine. Samostojni festival je pa od 2007. Jaz sem sicer že s festivalom začel leta 2002 na Bledu, ampak takrat sem bil še preveč globoko vpet v svojo alpinistično dejavnost in nekako nisem imel toliko časa posvetiti temu festivalu in se tisto potem malo opustil, no po nekaj letih pa potem zaštartil in danes smo pri 19. Kdaj pa se je potem iz Bleda preselilo naprej v druge kraje? Na Bledu smo samo 1 leto naredili, potem je bilo to nekaj časa, kot sem rekel, sem se še ukvarjal z alpinizmom, opustil sem za nekaj let zadevo pri Miru, potem pa smo se v Domžalah dogovorili na občini, da mi bodo priskočili na pomoč in leta 2007 ustanovil Društvo za gorsko kulturo in začel s prvim festivalom in lepo se je prijel. Zakaj nimamo festivala v Domžalah? Takrat ni bilo primerne infrastrukture v Domžalah še, čeprav je bilo rečeno, da bo se gradilo. Danes do tega še ni prišlo in seveda smo šli v Cankarjev dom, ker je infrastruktura odlična in imamo pa seveda tudi Domžale lokacijo za del filmov, ki jih tudi tam pokažemo. Kaj pa v Radovljici, ste prav tako v kinu? Ja, seveda sem pozabil povedati, festival teče še v Radovljici. Lansko leto pa nekaj let nazaj je tudi v Celju, da pa tam ravno delajo neke obnovitve, mislim, da bodo v bodoče tudi oni spet zraven. Tako da s tem, ko imamo festivale na različnih lokacijah, tudi malo pripomorimo ljudem, da ni treba se vsak dan voziti v Ljubljano.
Pa gre pravzaprav za iste filme, za isti program? Isti program, seveda ne pokažemo na vseh teh lokacijah, vseh filmov, samo v Cankarjevem domu pokažemo vse filme. Na drugih koncih pa pač del programa, odvisno koliko ur imajo na programu. Glede na to, da je precej topla zima, se vam zdi, da vam je kaj gledalcev pobegnilo tudi tako ven? Ne vem, vse sorte smo že imeli v času festivala, ko so bile počitnice v tem delu, pa potem, ko niso bile, pa je bilo vreme slab, pa je bilo vreme lep, pa mislim, da to ne vpliva veliko, tako da bi lahko rekel, da je idealno vreme za obisk festivala. Ali mogoče tudi spodbujate obiskovalce, da se torej udeležijo kakšnega skupinskega izleta po festivalu? To ne, ampak mislim, da ljudje skozi vse te filme, skozi vse te zgodbe dobijo navdih, da grejo gore, da je skupinsko, pač odvisno od, ali se združijo ali se ne. Ampak vsekakor je tudi namen, da pač te filmi pokažejo en del zgodovine, da navdušijo mlade generacije za gore, za gorske športe, za gorsko kulturo, z gorsko naravo, za ohranjanje gorske narave, tradicije, ki je tudi pokazana z različnih koncev sveta. Skratka, to je res lepo bogastvo, ki ga ponuja gorski svet. Pa se vam zdi, da mogoče ljudje pridejo gledati tudi filme, ker bojo končno videli prostore, na katerih si sicer mogoče ne upajo sami? Seveda vidijo, pa danes je, hvala Bogu, gorsko vodništvo razvito in si s pomočjo gorskega vodnika lahko privoščijo kakšno turo, ki jo sami niso odrasli. Pa grejo v alpinistično šolo, pa tam dobijo osnove in grejo potem z enim znanjem v gore. Najslabše pa je od vsega, če greš brez znanja v gore, tako kot bi šel v vodo, brez da znaš plavati. Lahko pa pridemo brez znanja na festival, ampak kako pa pridejo recimo filmi do vas? Filmi do nas pridejo tako, da obiskujem tuje festivale. Smo v Združenju festivalov gorniškega filma, nas je 28 različnih koncev sveta in tam imam najlepši pregled nad filmi, nad produkcijo zadnjih 2 let. In potem se potrudim, da te filme tudi dobim na naš festival. Eno je, da jih dobimo preko naše adreme, ki imamo kar veliko, razpošljamo, ko je razpis vsako leto v septembru. Druga pot, da pridejo filmi na naš festival, je platforma, ki jo imamo od Združenja festivalov gorniškega filma. Tudi po tej poti, tako da je olajšano režiserjem, producentom, da prijavijo film, pa obklikajo, na katere vse festivale gre ta lahko, da ni treba za vsak festival posebej, to je predvsem v administrativnem pomenu precej bolj prijazno. Tako da festival je prepoznaven naš v svetu, tako da me ne skrbi, da bi dobili dovolj filmov, bolj je problem, da jih ne moramo vse uvrstiti, to pa je treba narediti selekcijo. Kje pa so nam recimo najbližji festivali gorniškega filma? Najbližji festival je tu v Avstriji, v Gradcu, ki ima tudi že, mislim, da preko 30 let. Pa ne tako daleč v Italiji, v Trentu, je najstarejši festival na svetu, po katerem smo vsi festivali tudi potem pozneje dobili navdih, da smo jih ustvarjali. V Trentu, v Italiji, mislim, da bodo letos v maju imeli 72. festival, to je prav takoj po drugi svetovni vojni so začeli s festivalom. Tako da drugi najstarejši potem je Les Diablareju v Švici, pa potem v Autronu, pa v Torelu v Španiji. Skratka, teh festivalov je kar veliko. Sem vas pa prej zmotila ravno, ko ste bili z žirijo v restavraciji. To pomeni, da je festival tudi tekmovalne narave? Ja, seveda. To je pa glavna stvar festivala. In tudi vsi filmi, ki se prijavijo na festival, se prijavijo z enim namenom, da pač če nekaj narediš, rad pokažeš, in je fajn, če ga tudi nekdo oceni, in potem dobi kakšno nagrado. Filmi več, ko imajo nagrad, so tudi več vredni in lažje jih prodajajo. Vsak producent, ko naredi film, si želi, da bi ga potem tudi seveda unovčil, prodal, in več, ko ima nagrad, boljšo odskočno desko ima in
Tako da, ja, te nagrade imamo v glavno nagrado festivala Grand Prix, potem pa 4 po kategorijah in še za kratki film in še nekaj pohval žirije. Se vam sicer zdi, da razen po festivalih gorniškega filma takšne vrste filmi pridejo v splošno distribucijo na televizije, na platforme? Bi rekel, da ne, zato ker mogoče niso toliko všečni ali pa toliko, čeprav jih izredno radi gledajo, saj obiskovalci, vidim, da so navdušeni. Zakaj to ne pride toliko v te večje Netflixa, pa ne vem, če rečemo te spletne stvari ali pa javne televizije. Ne vem, tam pač imajo svoj sistem izbora filmov, ne. Mi gledamo tisti, ki so pač zanimivi, a ne, za čim bolj široko populacijo gornikov, ne. Zdaj, za generalno publiko. Seveda imamo tudi v našem festivalu kar nekaj filmov, predvsem ta kategorija gorska narava kulture je praktično za vse. Ampak kako navdušati ljudi za tak film, je pa malo težje, ne. Vsi danes rabimo take filme bolj, ki so pompozni, ne, ki se veliko o njih govori, ki imajo ne vem kaj vse prej. Ampak meni so všeč pa drugi filmi, taki, po katerem ga pogledaš, a ne, pa še en čas o filmu govoriš, ne pa takoj, ko greš v prvi lokal, že pozabiš, a ne, zakaj se je šlo, a ne, ker je pa cel kup enih lepih slik, a ne, ampak vsebino, a ne, pa ta film ni imel, ali pa nekaj, kar bi eno dodano vrednost, a ne, katero bi se zapomnil. Jaz sem se pa tam od tega filma pa to naučil, a ne, pa to so nekaj novega povedali, a ne, pa taki filmi so mi bogati z vsebino všeč, pa seveda z super akterji, z naturščaki, a ne, ni vsak za pred kamero. In če najdeš pravega človeka za pred kamero, sploh ni treba, da veliko govori. Mislim, da smo letos imeli, meni so izredno všeč francoski filmi in tudi letos smo kar nekaj francoskih filmov, ki so vsaj za mene čudoviti. Si mogoče upate reči, kdo je vaš favorit za letos, za Grand Prix? Med temi, ki sem jih omenil zdajle, francoskimi. Spet poglejmo še malo čez lužo. Hollywoodski pločnik slavnih je namreč bogatejši za eno zvezdo. Dobila jo je ameriška igralka, režiserka in komičarka Mindy Kaling. Hči indijskih priseljencev ZDA, evo tega Trump, je dobila 2800 zvezdo na Aveniji. Kaling se je rodila v ZDA in bila že pri 24 del scenaristične ekipe za ameriško serijo Pisarna, v kateri je tudi zaigrala. Ustvarila je humoristično serijo Mindy se dogaja, ki je bila na sporedu kar 5 let in v kateri je odigrala glavno vlogo ginekologinje, ki poskuša uravnovesiti poklicno in zasebno življenje. Kot producentka pa je sicer sodelovala tudi pri serijah Never Have I Ever in Running Point, zaigrala še v filmih kot sta Late Night in Oceanovih 8. Poleg tega je napisala tudi nekaj knjig in že leta 2023 prejela nagrado ameriškega predsednika za kulturo, medaljo za umetnost, ki sta jo pred njo prejela recimo tudi Bruce Springsteen in igralka Julia Louis-Dreyfus. No, pločnik slavnih sicer obstaja že od leta 1960, tudi letos pa naj bi svojo zvezdo dobili vsaj še Jane Fonda, Colin Farrell, Keith Urban in posmrtno tudi Prince. Dear Lord, please let the state be good. May he have the wealth of Mayor Bloomberg, the personality of Jon Stewart, the face of Michael Fassbender, the penis of Michael Fassbender. Finding your happily ever after is tough. Some of you might not know that Tom and I used to date. So I have some pretty good stories. You said you wanted someone with more years to share. I think I was too old. I mean, I know that I was too old. That's what you said to me. That is what I said. Doesn't matter. I only want the best for the two of you. One of you. Let's wrap it up. Everyone, great talking to you. Huh? I'm Sandy Bullock! Racist! It's important for you to know that this is not really who I am. We have you down for 3 counts of public intoxication, theft, and disorderly conduct. At least I have a boyfriend. I'm sorry, disorderly conduct? Aren't there rapists and murderers out there? When you are disorderly, you are a rapist of peace and quiet. That's a little... Okay, you need to pull it together. It was only like 7 years ago when you would have done exactly the same thing. Except I can ride a bike. I can ride a bike? Yeah, with training wheels. May I say you look great? Sorry, Danny. I didn't have time to get dolled up for you.
Because I was kind of busy freeing myself from wrongful imprisonment. Wrongful? My God, do you think they'll ever catch the real drunk girl who fell into the pool? It's hilarious. But I guess it's not hilarious when you get arrested for assault at a Bruce Springsteen concert. First of all, it's a Springsteen show, not a Bruce Springsteen concert. You sound ignorant. Second of all, you don't show up at a Springsteen show wearing a John Cougar Mellencamp t-shirt unless you want to get punched in the face. How did I get into this Springsteen Mellencamp conversation again? This season, when it comes to working hard. You are 8.5 months pregnant. Your husband's got to keep his fonts away from you. Which I can imagine must be difficult with a wife as beautiful as yours. She's already pregnant, Dr. Reed. Idiot. I am going to put Dr. Castellano in charge. Daniel Castellano, I'm the man that's going to take a person out of you. And when it comes to finding trouble. That British guy, he is bad news. I think he's Hugh Grant in About a Boy. I think that he is Hugh Grant in real life. Do you want to hang out? You're hanging out. Let's hang out deep. Oh, God. I'm all for lonely people making connections, but this is the doctor's lounge, not the wooded area behind the highway rest stop. There's no one like Mindy. Maybe I won't get married, you know? Maybe I'll do one of those eat, pray, love things. Ugh, no, I don't want to pray. Forget it. Whether it's work. I will take you on as a patient, but you just need to promise me that you will have health insurance by the time she delivers. But I can't promise it. I don't know if it's true. It doesn't have to be true. I just need to hear it. I do this with guys all the time. I promise we will have insurance. Great. Thank you. Welcome. Or play. Do you like my outfit? That's not a good date outfit. What are you talking about? It's glamorous and it's awesome. Girls may like that stuff, but guys don't. I'm pretty sure that guys like it. Maybe. Is your date with Elton John on New Year's Eve? Things tend to get a little messy. I'm basically a vegetarian for moral reasons. I mean, I eat eggs and fish and hamburgers. Never steak. Well, you gotta draw the line somewhere. Right now, your life is not a romantic comedy. You look nice. Go to hell. I should be finished at like 2 or 3 in the morning. You could just come over. All right. No. Like that. No, I used to be like that. Really? But not anymore. Huh. Not with you. Because I'm not. No, you're great. I would love. Okay. At least not first date. Sure. Third date, a whole other story. Really? No. Kar se tiče serij, pa še dobra novica za ljubitelje franšize o mladem čarovniku Harryju Potterju. Novo televizijsko serijo o čarovniku naj bi namreč začeli snemati letos poleti. Profesorja Dumbledorja naj bi denimo zaigral John Lithgow. Če bo uspel, bo ob koncu serije, ki naj bi trajala desetletje, štel 90 let. Igralska zasedba naj bi bila sicer povsem nova in zvesto naj bi sledila kultnim knjigam. Lithgow pa je doslej verjetno najbolj znan po vlogi Dicka Solomona iz serije Tretji kamen od sonca, za katerega je prejel med drugim tudi 3 Emmije. Nedavno pa je nastopil tudi v seriji Krona, The Crown, kjer je upodobil Winstona Churchilla, ki mu je prinesel še enega Emmija in nominacijo za BAFTO. Verjetno manj znano je, da je za animiran film Shrek posodil glas Lordu Farquadu, nedavno pa ste ga lahko videli tudi kot spletkarskega kardinala v filmu Konklave, o katerem smo danes nekaj že povedali. No, še letos pa naj bi iz sage o Harryju Potterju sicer videli tole. It's lovely seeing you. Yeah, this is surreal, isn't it? It doesn't feel like much time has passed. Yet now we're sending our kids to Hogwarts. Sometimes I worry about the kids, you know? They grow up so fast. They're gonna be all right, I can promise you that. I mean, what's the worst that could happen, right? He's risen. The Dark Lord. Do not move. Do not touch anything. Wizards are not welcome here. You are wasting my time. Ne, saj ne.
Tole, kar smo pravkar videli, res kroži po spletu, ampak gre za povsem lažno novico. Če ne drugače, ste lahko iz videza otrok opazili, da gre za trailer generiran s pomočjo umetne inteligence. Pa tudi igra sicer dobrih igralcev je bila kar slaba. Zadnji film iz serije je bil Return of the Dark, predlani, za nove epizode serije pa bo treba še malo počakati. Na novo oddajo in akcija pa do prihodnje srede ob 20. Lepo se majte. Čau.